Ya kumapun ni sipa italue insyaallah na saya ko laki mundo agero maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim pagkasingi bati tak mada ilakit ta apa ko wita-wita garata na lakit ta watun nakalolo di na dotal limi anak dar pura na bote jadi pagkasing lali bati mo mada i anta sipa tal lumapun ya iya kumapun ni sipa italue insyaallah na saya ko laki mundo agero anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah kirmapune na sayang lakit tak datang yang kare benita apa kare remodi baik ini ciri-ciri wanita soleha iya apa mapa kare ru kelitangan sini na taman-taman pangala taala polian na arone alingi benewi na alina matroi apa zaman-zaman na tu sebenarnya makun raya bendahara zaman-zaman na makun raya bendahara apa madari to ang kaaraw ni mana kali na mana memisa isa na pak bersangi isa na kulkas isa na luboy tanya urusanmu sebenarnya itu arone alengi bene muna alay na matroi tapi ini makun raya mengerti toki apa madari to ang kamakun raya yalengi di na alay na matroi mana kamaliw jaga palamari silakan apa bahan baik aja usahakan pekerjaan berarti tak matro iya ko angka aroni masike napalab agamata ko angka aroni masike kikiri gelap ko jambata timurak ko galam pucakong iya ko angka aroni masike ko benina napalab agamata wat di laikoti kanton na ko matindroy tapi siti na jaina aja ama 50 bisa kuminta lihat bali tali disik di juta aja napalab agamata tapi aroni seke ini tapi kau arone itu nama seke aja napalaba agamata koti kanto nalakai narikulakai seke tapi insyaallah tadi sulhai cawa-cawa nama pawi tamaka basta ko benina insyaallah seluruh yang hadir sayangi beneta benema di sulhan sayangi magi na paralu isaya benewe apa kelebihannya tu makun reye aja muka salah paham kelebihannya tu makun reye macam apa tuh macam tu apa mati aja muka salah paham aga masuknya rumah kun reye macam apa tuh iya ku aroni makutu-kutu lo mak jama na bini namu palici bini namu campak-campak rajin itu lakai lo mak jama iya nar masuk macam apa tuh kaya to si be masuk na macam apa mati iya ku aroni tak pemaci bawang negara bini na tak pernah ciri anak-anak ya ko bini namu capu-capui bini namu campak-campai bini namu calu-calui insyaallah paje itulah kayi mencai inor masuk nama kunri perlu sayang nah sebab macam apa tuh macam tu apa mati selanjutnya suami pakaian istri pakaian suami ini arone aja tercerita kekurangan na benita apa madar yang karone na poji cerita kekurangan na benina bayi mencantik ja nasa beneku Nurlinda maka cantik beneku nasa Nurlinda maka kanjak nasa sunna pokoknya maka cantik pokoknya kong kakak lisu boleh majama romantis cik tak penale itu bitiku na pesa-pesa ina pagak nakiro-kilongan iya boleh majama matakko-takko nita tak penale bitiku na pesa-pesa ina pamakiro-kilo salatullah salamullah bitina ipesa langi makat doh mana minasa pamaturas ya aja tercerita selanjutnya dari itu ke makun rey na cerita laki na bayi geretak baja laki ku andi sulhan maka geretak polian nama kaya dia nang kena ceri kak cicam mo pokok na je makanja mana minasa koni mana kau si bagi matin rukoni pare itu nasa utut tuka elotator mengeru igari aja mencerita komelo jok kalaki tak lo mak jama bawili manna napata baca salamun kaulam mir rabbir rahim bawili manna laketa koloi mak jama napa
tabaca salamun kaulam mir rabbir rahim. Ya kumak berak ka ero dena tergila-gila laki tak bisa liwang. Namoni gatok godai anak ABG, anak SMA, anak kuliah godai deh gagah. Pokoknya ya kota bacang itu apalagi man ya. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Bacangnya roh. Ini itu siaro nenge ya kumelo ki jo kasidake jo lo beneta. Piku carane sidakai mana mela na jokai sidakai ni piku carane sidakai. Bilo mo tambe sih. Makanya itu kulite boleh. Tapi ini makun deh mengerti toki komiki sidakai. Piku carane mi sidakai koile bapak sidakai ka jolo. Ilo makribo mopi. Ojaju maka makbau kalella mopi ojajunna. Pekasing-kasing itu jo cantik-cantik itu loh. Kumeli jo kalakita. Aja tanpa baca nangger doang ha. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Insyaallah dia naganggu lakita makun relian. Itu kupur buat tahu ya. Apa itu tomatotta? Tomatotta iya to. Madotta iya to. Apa itu tomatotta? Jadi usahakan nih pak pada pali berarti tak pernah lakukan nih. Apa madari tuang karo nih? Madari ang karo nih. Iya koma tomatona angka tak pernah pilih aja itu kami nak masuli pelu nalyang pelu langi apa pelu surya pelu masuli di nalyang tapi komaton nang kapole paling itu kan tak dosa busi buku ijo je kapan ini itu nalyang komaton nang kapole aja mau dari tong kemakun rai ya komaton nang kapole agama ilangi wani kemana una suangi oko gitu kadar makasing itu dang hem oko gitu kamaram kanjay mak beni mak walangi kau itu una supala korang ima upasa-pasa kita mak makor ko man ka tapi kumaton nang kapuli kan puli lipanga misalnya na PR motor nang kalinga tapa masuk lapapan tapana engka sirna se induk bawa puli lipanga bawa kerasa dua buku yang ini tasih di juta lisu aja usahakan ni pak pada ya pokok ka pari-pari macar mabuting terima cawe buting makun rela lang atiku aja womok ko jolo ma tu bikoni na seru matamu. Iya kubuti paru pak daripada tuh lemari si andengnya mandre si timpu jok kasih ketan ni 5 si dikaca nak kedua ku minungi ya ku metuin maka datu kentung sayang makor ku baru tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat media sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.